Persebaya akan menjamu Persija di lanjutan Liga 1 pekan ke-11 hari Jumat tanpa diperkuat gelandang asal Palestina Mohamed Rashid. Sementara Persija Jakarta yang dalam kepercayaan diri tinggi, usai menang di 3 laga terakhir, tengah mengincar poin penuh di markas Persebaya. Persebaya Surabaya terus mempersiapkan kekuatan terbaiknya jelang laga klasik melawan Persija Jakarta. Jeda 2 minggu Liga 1 telah dimanfaatkan skuad Green Force mengasah taktik dan strategi guna meredam permainan tim macan Kemayoran. Tim Green Force Persebaya Surabaya akan mewaspadai Persija Jakarta yang tengah dalam motivasi tinggi setelah di 3 laga terakhirnya selalu menang. Namun jelang duel klasik ini, gelandang milik Persebaya asal Palestina Mohamed Rashid diragukan bisa tampil karena kelelahan usai membela negaranya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster, posisi Mohamed Rashid akan digantikan pemain lain, salah satunya Andre Octaviansyah. Beruntung, 2 pemain pilar yang sempat cedera yaitu kiper Hernando Ari dan Malik Rizaldi sudah sembuh dan siap dimainkan. Now with Rashid, it's the trouble coming back. Ideally, I think all the coaches after national team, you would like satu minggu lagi to prepare, especially for the players who are national team, because when they're a national team, they have missed the preparation for the game coming up. But when we have Rashid away, we have other players also now to step up. Sementara itu, skuad macan Kemayoran gelar official training di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis sore. Seluruh pemain yang dibawa juga dalam kondisi prima, termasuk 3 punggawa timnas, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Muhammad Ferrari. Menurut pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, selama 2 minggu jeda kompetisi telah dimanfaatkan untuk mempersiapkan tim. Melawan tim bajul ijo, pelatih asal Spanyol ini meminta anak asuhnya bermain disiplin dan mewaspadai permainan lawan. Persebaya is performing really well in this start of the season. These first 10 games, they are defending really well. But tomorrow we are going to be focusing in our strengths. Now we are in a good moment of confidence. We need to believe and have a big confidence in ourselves. And I am sure if we are in our best versions, we will have many options to get 3 points tomorrow. Meski bermain di kandang lawan, Persija Jakarta tetap menargetkan bisa meraih kemenangan. Saat ini Persija Jakarta berada di peringkat kelima dengan 18 poin, terpaut 3 poin dari Persebaya Surabaya yang berada di peringkat kedua. Laga Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat sore. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.